Siapa nih pon? Halo, aduh, udah kamu mau sampean Pak Sawir? Boleh jompo Pak? Ini kakak yang mangga dinas. Boleh apa yang ki? Anu Pak, bulu terus sontek ke. Aduh, betul nih Kak Kris kapi. Oh, asontik kesampean Pak. Tikel bi gulih saya pernah. Iki sekalian gulbah mangga dinas sudah nikah. Aduh, oh ingki Pak. Aduh, tiga lidah nggak sebi gula Pak. Oh, ingki Pak, ingki. Nyaman tong. Lakon kuna jerunggut. Pakai bancong. Lah aku ngukul lorong. Oh, monda iya pada cong. Ya mon pada mah ayo cong. Setuju saya mesan bahasa bolong. Bener penarin lah kara jerunggut deh. Ya dari mah boleh dul. Cuman setia ben melaratnya kelakuan. Dukeng tak nyari ya ban min. Setiri banyak kelakuan. Cepek nampek kelaku. Maki jelatong siapa? Angko. Leo sekebeli rokok. Macam kecan bendul. Cuma pada tak alak kong. Kung gak buruk gak temor. Kung kor lorong. Lu masuk orang di bansor alak kong. Dengar Pak Sawir. Apa jadi amang kan dinas men? Kengki nyontek amat pelor. Bah. Apa amat pelor? Tahu asake can. Can kris boleh, pelengan boleh. Oh iyalah. Jadi makan amat pelor takut sampai kelenger. Ya dina kok terus men. Siapa Romin? Coba Sawir. Tanda ke. Tukang suntik redul. Kelakuan si paling nyaman ya kederu Min. Bah, mana iya dul? Apa iya Min? Bengkong orang siapa sakit? Tengki minta berjerat. Tak lah nyaman deh ya. Iya deh ya. Elu dah ya Min. Stempeng kok coba Andri aku nak jerunggudin nak tanpa menghasilkan. Dia remamun kita nyari kelakuan. Bah, kelakuan apa judul Cesar ya? Iya kelakuan sih bisa ngasih laki bese Min. Deki oleh nak bagi rata. Nyaman judul. Maju. Ala apa aja? Dia sengkok sih tiru kok nah. Bean sih nyari pasien nah. Deki rumun bedereng sakit. Kentare. Mari kentare kebele cek cepok beri. Pas tutu aki ke sengkok. Dia remah. Sim judul. Maju apa jadi? Positif ya. Bah, positif. Assalamualaikum. Wah, sampean Pak Sawir. Engki ke di lumpai Pak Sawir. Oh, ingki Pak, ingki. Engki Pak Sawir. Aduh. Ingki. Allah. Seorang apa? Ki buru deh Pak. Cuk yang tak mau sekan cek buru. Engki tak pun apa Pak? Sakit pun apa sampean Pak? Oh nih Pak, kan terlalu hari bulu betul kris kapi ya. Cetak ngorongnya. Biarin Pak, asal yang dulu sampean kantor di sana. Periksa bi dulu Pak. Etensi dulu.
Oh, engki Pak. Ini kayak tensi, ini kayak elektronik juga. Ini kesampean panas ini apa? Lemas boleh Pak. Mau sih mering sungkan. Dan ikan. Berarti dokter nih kak nyaman lagi Pak Sawir. Bah, ada nih ke Pak Ahmad. Bukan engki Pak. Allah Ta'ala sih mau beres. Dokter sih nerima bejerna. Ingki gue tak maksa Pak Ahmad. Gimana bisa sampean terus panggil sareng Allah sih mau beres. Kira apa sampean Pak ngebel gula? Sampean mata ngebel malaikat Israel, si tukang nyabut-nyabuh. Gimana itu ditepangki sarang si kubasa Allah Subhanahu wa taala. Punten Pak Sawir gue lagi terodi oh. Ngiring pas napang Pak Ahmad esonte ke. Ngiring. Malah tulis saya ini kah. Aku cek rajin nah suntik na Pak Sawir. Kalau pai Pak Ahmad tak nyampe sih ini tak nabang geser aja. Ngiring sonte ke malah tulis beres. Macam Pak Sawir. Engki mau beres. Mau tak beres gula. Positif pindah alam gula. Punten tak napa Ahmad. Ngiring bah napang. Ngiring. Aduh! Napa Ahmad? Cik sonte ini kita masuk. Turun bang ke tepak. Turun bang ke tepak. Beres. Punten tak napa. Kemarin beres. Engki can bibir empian tak apa Pak. Kan bibir gula nih kan nyok benih pun. Sambil mak bisa Pak Ahmad. Cek ring saya sontek bengkong kah? Mau apa saya seru bibir? Dia ini ke mana seru ya Pak? Benih kayak asar roh gini kah Pak? Kayak banyak itu keluar. Tikar gula. Mumpung belum nyebar terus ya. Oh engki Pak Sawir. Tika lo tanggel lu Pak. Pak tulis beres sampean. Cek kini ngaki utang. Tikar ngeri gula terus ya. Kelangkong Pak Sawir. Saya ngajak pemajar sakalangkong melolo. Identos sebesena. Engki Pak Sawir. Aduh. Mat. Jadi siapa bayar? Tak kering sakit. Mat pelor. Aduh. Men. Iya, Mat. Tembon sakit kok. Mana men? Tembon sakit kok, Mat. Iya men. Oleh Pak Aryan gula. Pun tahu di siapa? Jarang bari kota temu Pak Sawir. Mau cak nyuntik ke baknya. Ada remah. Oleh pendel lah. Tahu men. Suntik benih oleh bendenan. Pas ora saja sarang. Cetik suntik kena benih kurna marus saja ora. Masih rajin lah. Akata suntik kena sapiata. Apa, Mat? Cak mau lalu periksa ke dokter. Tak pun sakit banji. Benih sakit apa sampai bikin tarik ke dukun. Tak mau baca mau beri kakek. Masa men? Apa iya, Mat? Bisa sakit roban bana kata lah pocet. Muni asuntik beri tantuan lah seger ban. Okun bakun. Jangan sarap era. Mangkan pada remang men. Cukup Andi kenalan dukun sekali. Abe tenang, Mat. Engko Andi dukun si sakti mandraguna. Aja lah taburut tala si nampai.
Iya mah aja men kok masa terakhir. Kok yang tak betah ya. Kok kertu ya beres kok. Lu cendi kalau cenderung kaburu. Ki telepon na kau. Pulang sa biasa na orang ngajeng kene ki ata apa. Cenderung lu ya. Coba ki telepon. Dia ada madul bakero. Kok nelpon mata tika angka. Halo. Apa men? Ban bada di mabay dul. Kok tedung men? Beda apa heuy? Aba, siap dul. Angkui atribut aja, atribut tu kona. Beda pasen marendra kabaan. Masa men? Siap dul. Kemarin kaji apa nyambi pasen aja. Oh iya lah. Iya. Siap, Re. Beda jangan. Ayo mas mangga kan? Iya mah ayo kok terakhir men. Aba ya mah ayo. Beni apa mbon tak bareng seko tak kira temen aja. Nih, Mah ayo. Jadi 6. iya dinam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tajuk jom. Mak agak dul baktere. Mapas akata tukon ongku. Mika ba pasen ba? Mika. Oh. Hari apa sini jom? Sakit apa jom? Anu bah, gula sakit. Up. Tahu saya kebala. Kau lah tahu cik ben sakit apa? Ada membar ya. Ani nggak tanya, tinggi jawab apa? Tak usah kebeda je. Ben beri rea suntik jong. Ben sakit oleh Pak Arif. King tak ada online nah, makilah suntik beri. Injek sakti yang kumbar ya. Mi tahu cukup beri asuntik. Engkau benih yang sakti jong. Engkau kelak marah macam alur cerita. Kita tahu keceritaan. Terus dia kan main di ngapa? Di ne ben tahu saya tahu. Kop cokop engkau saya tahu. Tore mas tu ditambah boleh bah. Mari tak bidambil. Aduh iya jong. Kelak kalau pai kok. Mar dana ada ini dulu. Bingko ya cek ke koda mah. Dana, abo dengan Kun fayakun, rakaku kumelar ing jagat, lahirku bareng srengenge, uripku timar sewu. mak tepak ke jago nak koda macam. Tak mangno bana suntik beri. Ada online sekali. Oh, aku cak jago bah. Apa kau dah mau bah? Lah cong. Kau dah mau berenre tepak kabu jehel sofir on cong. Tina tahu saja mata kerja cong. Apa boleh bean min? Tahu saat ting mekti. Engkau andi tamben nah. Cender kelu. Kau hinga lah.
Yung lakar sakti ang kutukon ni Min. Bisa tahu sih engkau sakit lo lebare. Apa? Aji itu kon sate mat. Beni kelas teri aja pernah makala mampir kan dia tahu. Eh, Yare, enom. Petada dalam sehari. aku ba. Tak pas kami yang gula bama pas suruh pada dua sehari nih. Bentrober, siapa nje jo? Pancing ba, gula terober sih ba. Mara betoro oca. Sengkore dukon. Mayu mat, mula maring pas mula. Oh iya baik. Apa? Ay, maning 20.000. Bocah nder gitu jo. Tapi sendiri mak aku ning 20.000. Kok ada percuma pak ngecapak begele. Pate harga ibu. Cukup ini ke bawah dan besen ba. Cender gitu jo. Mara pada gerena. Kok aing galon remele 20.000. Jadi, kok secek kodam gele. Pas tadi artin ke enjo. Makin gelu ba, gulu terwatanya ba. Sampean nih ke tukon, apa kayak ngacula yang galo. Ini Pak. Yeah, yeah.